Predstavljena su dva broja, od avgusta i septembra. Augustovski broj posvećen je nedavno preminulom Zilhadu Ključaninu, velikom književniku i bivšem uredniku ovog časopisa, uz akcenat na savremenu bosansko-hercegovačku književnu produkciju. Septembarsko izdanje govori o Ilmi Rakuzi, ovogodišnjoj dobitnici nagrade Bosanski stečak, te o 55. Sarajevskim danima poezije. Časopis Život je u stvari jedan časopis sa zamjetnom tradicijom, ali koji je dobio jedan novi impetus sada sa novom postavom, koji je dobio, da kažem, i novu strukturu, novi oblik. Jedna od novina je da se tematski predstavljaju čitavi ciklusi određenih književnosti, a ono što je mene posebno raduje jeste da je se otvorio prostor da se predstavljaju i neevropske književnosti, između ostalog arapska književnost, u ovom slučaju savremena sirijska književnost. Život je jedan od rijetkih časopisa koji je opstao i zadržao svoju tradiciju, sa novim kvalitetom i novom mladom ekipom stvaralaca, prevodilaca i književnih kritičara koji osvjetljavaju savremene tokove u evropskoj i vanevropskim književnostima. S obzirom na to koliko se književnih časopisa danas gasi, a posebice u vremenu savremenih medija, novi profil ovog časopisa donosi jednu ozbiljnu platformu za mlade stvaraoce. Mislim da je književni časopis nešto što danas treba. Dakle, ne kao inovacija, nego nešto što nam je svima prijeko potrebno, iako djeluje pomalo anakronistički, pogotovo ako vidimo koji broj književnih časopisa se gasi u današnje vrijeme, ne samo ovdje, nego i širom Evrope. Međutim, mislim da je u današnje vrijeme urlanja i kakofonije, silnog izvikavanja istina, potrebno otvoriti prostor ljudima koji su tihi. Potrebno otvoriti prostora ljudima koji sjede sami, pišu, koji sami prevode, koji to rade za neki svoj čejf i iz nekog uvjerenja. U Životu su, prije nego što su se pojavili u obliku knjiga, izašli rukopisi Selimovićevog romana Derviš i smrt, Makov serijal pečatom Zlatnim pečaćeno, te brojne druge knjige, radiodrame, studije, eseji, te književni tekstovi gotovo svih značajnijih pisaca iz Bosne i Hercegovine, Jugoslavije i svijeta.